Padum yang berapa pukul kak? 20. 40. Ya. Yang gurita padum 3 kilo lebih. 85. Ya ya ya. Padum nak lagu suruh. Mari laju. Yang loro ibu. Yang waktu hukum yang 40 potong. porsi. 20 porsi. Ya. Berarti kena berdua aja ya. Ya, itu kalau lipat tadi udaranya. Yang ngalung je pegang tulisan. Aduh. Ini dia sate gurita Lok Sedu. Hah? Oh ya ya ya. Sate gurita Lok Sedu. Alamnya indah.